Posebno druženje za posebne ljude organizirali su članovi ove udruge te obilježili svoj dan, a i zahvalili onima bez kojih bi im život bio mnogo teži i siromašniji. Promovirana je i knjiga poezije Mogu, hoću, znam. Autori su djeca sunca, osobe s Downovim sindromom, među kojima i 3 livnjaka. Ja sam pisala svojoj najboljoj prijateljici, Anteji Tejici mi loži. Zato što je moja tejica dobra, draga moja prijateljica. Ja sam je tako ljubazno napisala njezinu pjesmu. Povezana s Anitom, povezana sam sa svim članovima udruge, kako se i volonteri međusobno povežu, tako i članovi, jer jednostavno to krene, volontiranje je ljubav. Volonteri im puno znače, ističu u udruzi, kao i to da su obogatili život njihove djece. Te nam jako puno znači. Bez volontera stvarno bi bilo jako teško funkcionirati i mislim da ne samo da bi kvalitet rada udruge bio puno manji, već i kvalitet naših članova. Jer njihov je to izlazak. Kad u udruzi su, oni se druže sa prijateljima, sa sebe ravnima. Znači ne druže se sa roditeljima, već je to nešto drugo. I tu su radne radionice, izlasci u grad, na priredbe, na izlete. Znači oni imaju uz volontere potpuno drugi život u odnosu nazad prije 2 godine dok udruga uopće nije postojala i dok nije bilo volontera. Sam ja njih nešto naučila, nego su oni mene naučili, oni su mene obogatili, oni su meni dali neka nova saznanja, neko novo viđenje života i pokazatelj su da svi mi na trenutak trebamo stati, što kaže onako u nekom žargonu, da se trebamo restartirati i početi iz početka. Udruga Puž jedna je od rijetkih udruga u Bosni i Hercegovini, ali i šire, koja na svakog svog člana ima više od 1 volontera koji zauzimaju važno mjesto u životima članova ove udruge.